ubwo twatahaga mu gitondo cyo
abantu baraje bari abahungu benshi, bari 8, bamwe bafashe amaguru abandi bafata amaboko, basohora mu modoka nicara hanze ku muhanda. Niho yakireka aho mubona nyine amagufwa yavunitse. Ibisubizo zo mu byuma ntabwo ari nje babihaga umutware, hari batekerezaga ko ntari bubashe
mamudogo araza arambwira ati nta cyabaye ntabibeshe nimero. Ese bakibesha nimero bakibesha n'izina, bambaza ngo ni madamu Sositene. Mamudogo tujya kumera kimwe, ni umuntu w'igipindi. Arambwira ati reka reka tumvishe ndashimira abanasi banyitayeho. CHK ni benshi, ndabashimiye. Ndashimira umuryango wanjye
wambaye hafi wose. Ndashimira abadiaspora bose aho bari, inshuti, sinari gushobora gutegura ntamufite. Imana iguhe umugisha. Ndashimira Muyomba, Imana iguhe umugisha. Ndashimira n'abandi bose twafatikanyije gutegura, Imana ibamere umugisha. Ndatinze uyu munsi kugira ngo hari gahunda nyinshi, reka mpamagare bofu. Haleluya. Ku mazina ya Imana. Mu by'ukuri twese twahurijwe n'aha mu gikorwa cyo gushima Imana kubwo Imana yarinze muramukazi wanjye ikamurinda impanuka akarokoka, ubu ngubu akaba ari hano. Imana ntabwo icyubahiro. Imana yagize neza mu by'ukuri, ntabwo byari byoroshye kuko nanjye narabimenye barabimbwira. Hari haciyeho akanya gatoya tumaze kuvugana, ambwira ko bagiye gufata imodoka bataha bagaruka mu Rwanda,
abagaruka hano i Kigali. Ubwo hari hashize akanya gatoya, nyuma madamu arampamagara ambwira ko bakoze accident. Mu by'ukuri nabitekerejeho cyane, numva binjyanye kure. Ntabwo numvaga ko yayirokoka, kuko barambwiye nyuma baje kumbwira ukuntu yakomeretse. Turasenga hamwe n'Imana ibidufashamo, abona ubuvuzi, yitabwaho. Ubu ngubu akaba ari muzima, nubwo atarakira neza, ariko dufite ibyiringiro ko n'ibisigaye Imana izabikora. Kandi ndashimira Imana yamushoboje mu burwayi bwe. Ni intwari, n'ubundi mu butwari bwe yari afite mbere no mu burwayi bwe aracyari intwari. Yarashoboye adutahira ubukwe, amara amasaha yose ari mu bukwe. Ntabwo nabitekerezaga, ariko Imana yamushoboje, nukuri nihimbazwa. Murakoze, Imana ibamugisha. Yesu ashimwe. Twese ni ugushima Imana yuko ntigiterane cy'amashimwe, ariko ejo twarashimye. Dushimiye Imana yuko Imana yaduhaye uyu munsi, yatugejeje kuri uyu munsi w'ibirori. Ndabona ari ibirori yuko iminsi yatambutse si uko byari bimeze, ariko nshimiye Imana yuko yaduteranije twebwe twese abangana gutya. Kandi nshimiye Imana yuko mwese mwitabye kuza kumva aya mashimwe. Mu by'ukuri ntibyari byoroshye, byari bikomeye. Ni jewe wamurwajije, ni jewe nyina wabo, ni jewe se, ariko hari Imana ishoboye byose yadukoreye ibi byose. Imana nishimwe. Ndabashimiye mwese abageze aha. Ejo twarashimye umwanya uhagije, ubundi twasura kandi kuvuga undi mwanya yuko haracara umuvugabutumwa, hari byinshi bigikorwa, hari amashimwe menshi. Shimiye Imana, shimira abavugabutumwa, ababyeyi batumiye, batubwira ijambo ryiza. Na n'uyu munsi bagiye batubwira ijambo ryiza rigahumuriza imitima yacu. Mu by'ukuri hari byinshi twungutse kubera ababyeyi bacu. Imana yo mu ijuru ibaduhera umugisha. N'aba bose abaririmbyi bose, Imana ibaha umugisha. Abantu bose bageze hano, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Barakoze cyane. Ejo twarashimye nk'uko babivuze, Gihozo uri Imana yamukoreye ibintu bikomeye cyane. Reka mvugeho nk'umunota umwe. Gihozo wakuraga ku kuguru kwiwe agatabaza. Tekereza kwanga ukoreho gutya agahita atabaza. Ariko ejo byarantangaje ukuntu bashizemo igisirimba, mbona aranyeganyeze. None gushima twarashimye ejo, ariko sinzi ko mwoduha nk'igisirimba cy'umuryango. Timwodufasha, mubidufashemo rwose. Sawa, murakoze. Yari yasabye ngo nze kuvugana n'umuryango wabo, yari yabinsabye. Komeza gutinya kuko nawuze mbona nyine kubera dufite abavugabutumwa benshi, ndavuga nti reka mbanze ndeke, niba datinda tubikore, niba tinda tubikore nyuma. None rero kubera ko mbona basa n'abadatinze cyane kandi yabyifuje, reka ari wo mwanya mbitambutsa sintinda. Bwana sifiwe. Uyu mukobwa nje ntabwo nari nsanzwe muzi, namumenye twataramiye hano, mbona arimo ariruka cyane asirimba. Hano tubantu turatuma tukabonana, ariko ntitugira amahirwe yo kwibwirana twese. Sinzi umunsi wa mbere tuvugana nimba twaravuganiye nimba ari ku Gisenyi, nimba ari he, ndamubaza urinde, aranibwira, ambwira ko ari n'umuyumbe. Nti ni byiza, Imana iguha umugisha. Bukeye tuja mu giterane, mubonamwo, tukirangije turataha. Naje kongera kumva telefone atubwira ngo yagize impanuka. Mu by'ukuri numva birambabaje. Kubera iki? Satani ni mubi. Murabiza abamama mu muco wacu w'Abanyarwanda bakunda kuja ahantu basabye impusha abagabo babo. Noneho rero Satani yashaka gukoroga ibintu byo gusenga, agezana ibibazo bifatanye n'izo mpamvu bari barimo byo gusenga, kugira ngo n'ikindi gihe bijya bigorana ko abona ubwo burenganzira bwo kuja gusenga. Numva birambabaje. Nyuma avuye mu bitaro, nageze mu rugo kumusura, ambwira amakuru yose uko ibintu byagenze.
mbona ni muzima, numva birantangaje cyane kuko yagize impanuka ikomeye, impanuka yo kuvunika amagufwa ingingo nyinshi. Mbona kize njewe ku bwanje, mbona arasa n'ukize vuba, mbona birihuse pe. Neza ndavuga ndetse ipine rimwe ryaciye aha, irindi rica aha, sawa iratambuka. Ikindi gihe twe twageze no mu Rwanda mbere, abantu barakundanaga, abasirikare babaga mu miryango, bantu bakaza mu rugo tugasangira, noneho baduha amamoto. Buriya nzi gutwara moto, nzi gutwara moto, nzi gutwara n'umuduga ariko nubwo ntawutunze. Moto ndayitwara, mbwira impanuka nikubita hasi, ngira imyaka myinshi yo ngiye mu modoka bitazabyemera ko mpina akaguru, kubera ko nagahuna aya manere yari yaragize ibibazo, kakagendamwo nkarambuye, ariko Imana iza kunkiza, kandi cankije n'igisirimba. Nico cankije. Bwana sifiwe. Uku mu muhanda tuzatwirirwa mu mpanuka, nozibuka nejo bundi muri ibi byumweru bibiri nagize impanuka nk'inshuro 3. Kabwira umugore n'inshuti zanje, nimukumva umwuka w'impanuka undi hafi. None se hariyo wagize ntoya ndayo nazara ko kundi mukuyumva impanuka. Ikintu cotera impanuka kikaza kigahagarara. Ejo bundi noneho moto yamikubita kandi nihagarariye. Irakubita twari isaha, icikoti irasharatura amaraso arava, twebwe ku yindi moto turiho turaguma turahagarara. Aratemba ibirenge bijya biguma kuvuga ngo birashima Imana, bikaza bishima gusa ko umuntu
wabonye nk'utuntu kumva wasaza ugashima, ariko nk'uyu munsi ukumva ibirenge byananiwe kuva hasi ngo bishime, keretse nimba hawushimira mu mutima. Ariko nimba mu mutima udawushima n'ibirenge ntibisimbuka aha, kuko ni iki kindi twakora? Cyakora reka mbateguze n'ubundi si gahunda ihari, abafite amafaranga mu mushigikire, kuko murumva ko yahombye byinshi kandi nabyo ni ngombwa. Ishimwe rinyuzuye umutima, Yesu warakoze, wakize amarembo y'urupfu, Yesu warakoze. Ishimwe rinyuzuye umutima, Yesu warakoze. Ishimwe rinyuzuye umutima, Yesu warakoze, wakize amarembo y'urupfu, Yesu warakoze. Ishimwe rinyuzuye umutima, Yesu wakize amarembo y'urupfu, Yesu wakize amarembo y'urupfu, Yesu warakoze. Ishimwe rinyuzuye wino papa wino, aiwe wakize amarembo y'urupfu, Yesu aiwe wakize amarembo y'urupfu, Yesu warakoze. Ishimwe rinyuzuye umutima, aiwe wakize amarembo y'urupfu, Yesu aiwe wakize amarembo y'urupfu, Yesu aiwe wakize amarembo y'urupfu, Yesu wakize amarembo y'urupfu, Yesu warakoze. Banyomoshe
yahagaritse kofi oya turacyarimo dusirimba aduhaye ubuhamya bw'imirimo y'Imana yambwiye ko muri CYINSHI kandi afite rama afite ubwishingizi bamuciye miliyoni 6 yishura miliyoni